Arata a Nicholas Chalo kuma kĩbĩra marokete mocarĩ-inĩ ya Nairobi makĩenda manengerwo mwĩrĩ wake kĩa hinya na hau kwagĩa na gĩcanjama gĩtekwĩrĩgĩrĩirwo mocarĩ-inĩ ĩno. Anake aya maingĩrĩte mocarĩ-inĩ na kuoya ithandũkũ rĩa Nicholas kĩa hinya, no rĩrĩa makinyire nja makora rĩtirĩ na mwĩrĩ, ũndũ ũrĩa wehĩrĩirie ndũgamano na makĩria. Thutha ũcio nĩ manengerirwo mwĩrĩ wa Nicholas ũrĩa wakuire kumana na mũiyũro wa mbura nene ĩrĩa yaurire mũthia-inĩ wa kiumia kĩhĩtũku. Sisi tumekuja kumweleza Nicholas mpelekwa na floods. Na ilifanya floods impeleke, hatuko na drainage. There was poor drainage system, unaona. Ogũkũ mocarĩ-inĩ ĩno famĩlĩ makĩria ithiĩte na mbere na gwĩkinyia gũtambũra mĩĩrĩ ya endwa ao arĩa makuire thutha wa gũthererio nĩ maĩ, gũkũ arĩa mahonokire magĩtarĩria rũgano rwao. Sasa maji ilikuwa inaongezeka, baadaye tukabebwa na maji. Mtoto nilikuwa nimemfunga na leso kwa mgongo. Sasa vile tuliingia kwa maji, mimi sijui mtoto alitoka aje kwa mgongo. Mimi niliona container ilikuwa katikati ya maji. Nikaswim hadi nikaenda nikashikilia hiyo container, nikapanda juu. Vile nilipanda juu nikapiga nduru watu wanisaidie, wakanirushia pipe. Nikavuta pipe, wakanivuta nikatoka nje. Mtoto wako wapi sasa? Hata nikipanda kwa container sikuwa na mtoto kwa mgongo. So sisi tuko hapa kusimama na familia zile ambazo zimepoteza wapendwa wao, na tumekuja kuona ni wengi. So kama jana clear 27 bodies. After clear 27 bodies tukarealize kuna bodies zingine zinaingia every time. Kuna familia zingine pia zimepoteza wapendwa wao. Gũkinyĩria rĩu mĩĩrĩ 30 nĩyo yamũkĩrĩtwo mocarĩ-inĩ ĩno na famĩlĩ 20 nĩcio citambũrĩte endwa ao. Alikuwa ameenda kuvuruta mwingine hapo hivyo. Sasa huyo mwingine nayo akatoka. Ule kutoka yeye akabaki ameenda. Sasa vile tumeelezewa, kwa sababu mimi sikuwa pale karibu, lakini kusikia ile statement vile inaongelewa ni ya ukweli. Sasa tumekaa siku 3 bila kutafuta bonge, tukasema acha tukae kwanza siku 3 tuone kama tunaweza fika huku, tumwangalie kama tunaweza mpata mochari. Na tushampata. Tunaomba usaidizi, watusaidie jinsi ya kumaliza mazishi. Juu kama nyumbani tunaona ni mbali, ili tunaweza fikisha huko mwili, atuko wawili hivi. Kama ni baba yuko nyumbani hana kazi, mtu ambaye anafanya tu kazi za kulima mboga ile tu kidogo. Sasa tuna uwezo mwingine ambao tunaweza sema kwamba tuko na usaidizi mwingine hatuna. We are appealing to the national government. We are appealing to the county government to send out their teams, particularly KDF, so that they can comb the areas around rivers, waterways, because we believe kwamba kuna miili bado haijaweza kufika hapa. We have at least 6 families so far that have come here searching for their loved ones. They've looked at the bodies that are here and confirmed that none of those that are here belong to their loved ones. Ngirifotra Inoro TV, Jitagwa Gathoni, Wajihia.